We require now to move the state further. Ban bu bet bu renti ya ka jingkit jingba ya kinong jengok kai na Meghalaya bat Assam ka All Khasi Hills Tourist Taxi Association AKMTTA kla Kyntu ya ka Sorkar jilla ban Pyntreikam ya ka Reciprocal Transport Agreement lani RTA ya ka jing terwa lawan ra ka jing yalang bala penlong dangshen da ka tenat jengok kai uba Balaji Jirwa, Secretary ka AKMTTA, ula penpau baka association ka kwa ban penrung, ya ka Meghalaya hapo kikindon Pyntreikam jong ka RTA, ringkat ka Assam, kenang ban pentikna ya ka jing yai bet yai renti, ha ka jingkit ya kinong jengok kai hapadeng kini ki jilla. Saya had a lot untuk reciprocal process bagi pihak government mah. Kini reciprocal process kalau ba lapun dak nipet ya Jharkhand ke Orissa ke Delhi Haryana ai gilasai pada reciprocal process apa yang jengki. But kumno kini ki kota kali niat nak away stage ke state. De kini reciprocal process nila pha saka nila ai ke jenggut menes ko Sorkar ro banila penihi ba kumno ban Pyntreikam de ka Sorkar kalau aklohi nak kalian jeng department ru jengi director ila aklohi ban sim ni kata karai jengi bat ka jingai jengmut jengi de ila pha ini ru ban pha intak soft copy jengi di KZEA kenang ban yo ban le ya kata study nak kalian jeng department juki ba